munonga anjuna pressure arari ahabwa amakuru ga mushanju niwe wena oriyo kwenoreba tayari West TV nko mukasheshe okutwatandika ntukoreka okuhumuruka kw'abana ningashi abana bakugaruka hishomero eshaheji twemerire ahishomero lya Uganda Matters Primary School erukushangwa aha umurembo rwambarira twashikaho omumajingo gashaha mukaga twashanga abana nibahumuruka nabijana bazire babo bakuripotinga kandi ecyo mutane kitwashanga aho twashanga nibakuraterera ebiragiro bipolice bitireho kugira ngo mwana ko arije yahika gate na numuzire we babahandike omukitabo kandi bagireho okubacekinga okureba ebibareta na no kubacekinga ninga shikureba bijanaki nko kumukureba aha om background abana kuba kwija bashikiraho mutenteji babahandika na nabazire bawo bagaka babacekinga bareba ebinte bibareta kurgomuka nibintu ki ntuza ko bantuganiraho na headmaster wishomereri atutangarizeho okubetebekanise kugira ngo babase kubana batandike tamweji babase kubana bagitwara omisho sebo headmaster nakwakira babaresebo abarakutureba nabatebekana samwena kama wityezo nabakunda izina tumhiro Frederick Heritage Uganda Matters Primary School aho henyine no twenda tutandikire ahanshonga yo kumuruka kw'abana rizoba imwe nka Uganda Matters mwetebekanise muta abwo kutandika kwetamweji yes okwetebekanisa twerizoba tukatandika kwetebekanisa nyuma kandi obo batugambira ngo kumuruka ni 210 kandi itwe nkabegesa icyo kubanza cyabyona twatandika kushemererwa so far ahitwashira mwahandika abana bangahi abahumuruka kandi nimutekateka ngo hakiriyo enambe ndije kweyongera ahizo bankere ryo kubanza yes amazimagaro ngo itwe turire twakireho bamwe aba boarding kandi na naba bariyo nibija hata naba boarding kandi tanapu ahabwira izoba twatwakiza abana 13 kuzaza kubashayishatu kunga kurugobwe yayiyongira abande konka ninyira kumanyisa abari kutureba ngo day 1 yatamburaje munonga kandi abazire ba respondinga abo kandi kikuru munonga noreba okuhumuruka kwanko kucererwemo ku maresande okutebekana se kwenyuma kankoreka nkushime kutandika ibiro 2 bikoze kwa kabiri hati abo bururu bija bakuta erizobe 210 nintekateka ngo weekage itusije rather itubasize kumisinga abashomesa okubetebekana ise ntuje kureba ngo twagikompensatinga abo kubitwe nka Uganda Matters tukashita makaro mu nkiko twatebekanisa erizoba resono zagendo misho so namwe n'ubundi abazire abatakarese bana abayigana Matters n'abaheriya Matters ntwenda kubashaba ngumuteho buri kureba ngo abana mwabatwara ishomero kandi batandikiraho abo ko bakererwe week kandi yoko kutamo kubakereze ndijo kibanye mansa ngo etamune beriyo ne yirukanga kandi ubu numuziro shanga no kushashura washashura byabusha aha nshonga y'abana twabareba tanapu waje nguterimbe twindeho na side y'abashomesa nabo of course ni ba reporting yo side y'abashomesa emerireta mazima turije munonga 100% abashomesa bitu bona bije so njwanye manisa ngo tarorwe kwaso yona yo kugira ngo taba wo kutandika kushomera twatandikiraho kandi tuzagumizamo twaza kamerwe tamu kureba ngo na negisande itwe tumisingire twagikompensatinga so day 1 itwe yatamburaje munonga abo kwa twenda turoho Bwana Headmaster turebere polisi erukwayo endagiro ninga shingenderwaho zo kuhumuruka kugira ngo abana kuba yije nko kunareba numbahandika hano mbacekinga ngo bine no kwayo medical reports abine uburemezi omumagara gabo tinkumanya zenshonga imwe mwagezaho kuzifaho kugira ngo muzigendereho yes twine visiting doctor witu na ijaho mu weekend running Kevin ninge 3 so kwakubaho abana benda kurwara ntumureta buri mwana abana ntubacekinga buri kimwe cyona ekirkwetagisa so ntumaking sure ngo abana bitu bar health for time yes twina abana asibawurizoba kunga twina na visiting doctor urukwisha katwera abana bitu so ogu visiting doctor kwa rukwisha medical report yo muzire ya SGA mugihereza that visiting doctor kugira ngo agirebe ashwije umamagara gumwana ayongere kumuwera na no kora recommendations zindi ninga referrals yes webare munonga headmaster okubasa kuba notice aho engenderwaho ningashi entandikwa imabasa kuba mukorera izo ninja kuba ninkugarura mu studio anjuna pressure abase kuba nakongerayo omakuru ga mushanju ecyo rakore no kurengo wayisigara aha tayari West ntuzagongera okusyaho
ebingi ebiri kufa omu kuhumuruka kw'abaana ekyo orakore n'okurenga wayikumira Retired West.